Ajde da se vratimo malo unazad. Setimo se prvog mobilnog telefona. Za ogroman broj ljudi taj prvi telefon je bila Nokia, sinonim za neuništivost i naravno za onu čuvenu melodiju. Ali priča o Nokiji je, ona je mnogo više od toga. To je epska saga o gigantu koji je pokorio svet, pao na kolena i onda se na iznenađenje apsolutno svih ponovo uzdigao. Gotovo da se mogu opkladiti da je na tom telefonu pisalo Nokia. Bili su apsolutni, neprikosnoveni vladari tržišta. Pa kako je moguće da je kompanija koja je definisala čitavu jednu eru stigla od samog vrha sveta do ivice potpunog nestanka? I još važnije, kako je uspela da se vrati iz mrtvih? Hajde da vidimo zajedno. Sad, ono što je stvarno neverovatno, priča o Nokiji uopšte ne počinje sa telefonima. Ne. Njena priča počinje duboko u šumama Finske, u 19. veku, sa industrijom koja nema, ali apsolutno nikakve veze sa tehnologijom. Samo pogledajte ovu transformaciju. Znači, krećemo od 1865. godine, od najobičnijeg mlina za papir. Tokom sljedećih 100 godina, oni rastu, spajaju se sa drugima i postaju pravi industrijski konglomerat. Prave sve živo, od gumenih čizama do kablova. Ali onda 80-ih, tu se dešava ključna stvar. Donose odluku koja će im promeniti sve. Ulaze u svet elektronike. To je bio potez koji im je zapečatio sudbinu. A evo i savršenog primjera njihovog ranog uspeha. Model Mobira Cityman 900. Godine 1987. sovjetski predsjednik Mihail Gorbačov je uslikan kako ga koristi. I odjednom, taj telefon dobije nadimak Gorba i postaje, ultimativni statusni simbol. Nokia je već tada pokazala da ima njuh za biznis, da ume da bude na pravom mestu u pravo vreme. Ali taj rani uspeh, to je bio samo početak, uvod u ono što danas zovemo zlatnim dobom Nokije. Početkom 90-ih menadžment povlači jedan neverovatno hrabar, a ispostavit će se i genijalan potez. Kažu, dosta sa svačim, fokusiramo se 100% na telekomunikacije, prodaju sve ostalo. I baš taj potez ih je lansirao na vrh sveta. 90. i početak 2000-ih. To je bila era Nokije. Oni nisu samo pratili trendove, ma kakvi. Oni su ih bukvalno stvarali. Od njih smo dobili prvi komercijalni GSM telefon. Dobili smo onu melodiju koju apsolutno svi znaju. I naravno, Zmijicu, igricu na koju su potrošene nebrojene baterije. Bili su prvi sa kamerom, prvi sa 3G tehnologijom, jednostavno su bili nedodirljivi. A sad, pogledajte ovaj broj. 250 miliona. Toliko je prodato primjeraka modela Nokia 1100. Samo da bude jasno, to ga ne čini samo najprodavanijim telefonom ikada. Ne, to je najprodavaniji elektronski uređaj za široku potrošnju u istoriji čovečanstva. Mislim da sam broj govori sve o razmerama njihove dominacije. I ako prethodni broj nije bio dovoljan, ovaj grafikon stavlja sve u pravu perspektivu. Govorimo o 2007. godini, vrhuncu njihove moći. Nokia drži skoro 40% globalnog tržišta. 40%. Njihov prvi sljedeći konkurent, Motorola, ima skoro 3 puta manje. Znači, bili su apsolutno na krovu sveta. Ali, baš tada, svet je počeo da se menja, a da oni to nisu ni primetili. I onda, te iste 2007. godine, dešava se nešto što će promeniti sve. Apple predstavlja iPhone. I to nije bio samo još jedan telefon na tržištu. To je bio tektonski poremećaj, zemljotres koji je ceo fokus industrije pomerio sa pitanja koliko je telefon izdržljiv na pitanje šta sve telefon može da uradi. Od hardvera ka softveru. A suštinska razlika je bila u samoj filozofiji. Nokia, oni su bili bogovi hardvera. Njihovi telefoni su mogli da prežive apokalipsu. S druge strane, iPhone je bio revolucija softvera. Dok je Nokia mislila o tome kako da pozivi i poruke budu što efikasniji, Apple je razmišljao o celom ekosistemu, o internetu i što je najvažnije, o aplikacijama. O tome kako da se telefon pretvori u pravi mali kompjuter koji staje u džep. I odjednom, pravila igre više nisu bile ista. A ovaj citat, on je možda ključ cele priče. Početna reakcija iz Nokije, čisto podcenjivanje, arogancija čak. Bili su toliko opsednuti sopstvenim standardima, kao što je taj čuveni test na pad, da jednostavno nisu videli širu sliku. Totalno su promašili suštinu. Više nije bilo bitno da li telefon može da preživi pad sa drugog sprata. Bilo je bitno šta sve može da uradi pre nego što padne.
I kad su konačno probali da uzvrate, pa to je bila katastrofa. Model N97. Hardverski bio je onako ok, ali softver, taj njihov Symbian, bio je beznadežno zastareo u poređenju sa onim što je Apple nudio. Bio je spor, konfuzan i skoro da nije imao aplikacije. To je bio onaj prvi jasan signal da Nokia gubi rat. Ne rat telefona, već rat ekosistema. I sad, kad je kriza postala očigledna, Nokia povlači jedan zaista dramatičan potez. Dovode novog CEO-a Stevena Ellopa, čovjeka koji dolazi direktno iz Microsofta. Njegov zadatak? Da spasi brod koji tone. Malo ko je tada znao da njegov dolazak zapravo označava početak verovatno najkontroverznijeg poglavlja u celoj istoriji kompanije. A Ellop, on stvarno nije gubio vreme. U jednom internom dopisu, koji je naravno odmah procerao u javnost, on je praktično proglasio vanredno stanje. Njegova metafora o zapaljenoj platformi na kojoj stoje postala je, legendarna. Otvoreno je priznao, ljudi, Apple i Android su nas pojeli, naša platforma Symbian gori. I odluka koju je doneo bila je, drastična. Prvo, ugasio je Symbian, gotovo. Ali onda, umjesto da uradi ono što je delovalo logično, da pređe na Android, koji je već tada grabio ka dominaciji, on sklapa ekskluzivni dogovor sa svojom bivšom firmom, Microsoftom. Time je celu sudbinu Nokia vezao za Windows Phone. Platformu koja je kasnila na žurku, imala je šačicu aplikacija i jednostavno nikoga nije zanimala, ni korisnike, ni programere. Blago rečeno, analitičari su bili zapanjeni. A posljedice? Posljedice se vide ovde, crno na belo. Tržišni udeo Nokije se ne samo smanjio, on se bukvalno strmoglavio. Sa dominantnih 50% u 2007. godine do 2013. su pali na manje od 5%. Partnerstvo sa Microsoftom ne da nije zaustavilo krvarenje, ono ga je samo ubrzalo. Bio je to slobodan pad, potpun i apsolutno katastrofalan. I onda, 2014. godine, kraj, barem je tako delovalo. Nokia prodaje ceo svoj biznis sa telefonima Microsoftu. Mnogi su ih tada jednostavno otpisali. Kraj priče. Ali, priča se tu uopšte ne završava. Naprotiv, u potpunoj tišini, daleko od reflektora, Nokia je započela jedan od najneverovatnijih preokreta u modernoj istoriji biznisa. A ključ svega leži u potpunoj transformaciji poslovnog modela. Stara Nokia je bila ono što zovemo B2C kompanija. Pravili su telefone za nas, obične ljude. Nova Nokia, ona je postala B2B gigant. Posao sa drugim kompanijama, zaboravite telefone. Njihov glavni proizvod sada je postala mrežna infrastruktura. Sve ono što čini da internet i mobilne mreže funkcionišu. I sve to su gradili na temelju hiljada patenata i ogromnog znanja koje su i dalje imali. Pod novim vođstvom, pod čovekom po imenu Rajiv Suri, kompanija je dobila stabilnost i jasnu viziju. Nema više ludih, rizičnih poteza. Fokus je bio na pametnom, dugoročnom rastu. Kupovinom kompanije Alcatel-Lucent, Nokia je odjednom postala jedan od 3 najveće igrača na svetu u izgradnje 5G mreža, rame uz rame sa gigantima kao što su Ericsson i Huawei. Tako su se sasvim tiho vratili u sam vrh svetske tehnologije. I tako eto nas na kraju ove neverovatne sage. Priča o Nokiji nas uči nečemu jako važnom. Uči nas da nijedan uspeh nije zagarantovan i da nijedan vrh nije večan. Ali uči nas i da pad, čak i onaj najstrašniji, ne mora da bude konačan. Njihovo pravo nasleđe na kraju krajeva nisu samo oni neuništivi telefoni. To je jedna moćna poslovna lekcija. Lekcija o opasnosti od arogancije, o važnosti prilagođavanja i na kraju o neverovatnoj moći otpornosti. To je priča koju zaista vredi upamtiti.